Ikadua, karibatan, naging ko to kaya konotio, sama na ito na, ibarat yan, komyonot swimang. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait. Oriyan yan na ina ko mapasad, naging utaka pumang ninyan, na ini sapon niyo, so mga lima niyo kung mga buntalyo, ini sapon niyo ron. Naging utak, ini sapon na kaon, pagariakan, uri naging utak, ini sapon niyo, giniron niya siya sa Arabian, na daanan ami aloy sa hadith o Rasulullah sallallahu daanan maaloy ko sunnah. Api ang tunad na klas, siya ka pumangning ka, malagi do siya ka kusambayang, atawa ka na ba siya kusambayang ka, pumangning ka, na kanabang ka sapon ang kuto alimang ka, kung oriano kapakapasad ka, mamangnis iku Allah subhanahu wa ta'ala. Oriano kapapasad ka na yasuin ka na, imbitad ka, agyan mo to limang kami na namasa di tanong di katatarawin. Inos kita ng mga bangsa ko, na sa mga simba, di tanong di imang galabak aparak ko Allah subhanahu wa ta'ala, na kailangan aadin adalilian. Na osa ka, apapaka nagsaya, pagariakan, malagi, uwanta akas ka na ustad, o di na imam. Akalalaya man nakaging ka na ng mga galabak, alagi danan, o di na kanaba imam. Na upama kadingkay ni kapangiminaran, agyan kaya kataro akan, na bagay ka sa dalil sa kapapakay agyang kanan ang mga galabak ading kading galabakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suki puro kulima na magatos hadis ayamana na makatuturo sa ayamana kamuli ng sunod. Sa ating mga kitab na kanmuki puro kulima. Oy, sikupat amadhab na dakhila dahil susupa-supa kay ibad na kumiyukum sa bila at suki puro kumbula lima kay gina na sunnah kada hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, miyakatitin ko Abi Hurairah radhiyallahu anhu abitru yan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatina bidat ko Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama ila yaqassalam kung kusambuyang rafa'a yadahu na ipupura sumbul aliman yan. ويدعو أدين دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميالينا سيكون تفسير إمام ابن كثير سيكون سورة النساء. هو إكادو دليل أبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. Mata nabi Rasulullah ti Rasulullah na uya-uya ama kalimun. Iku yang seurip niyan. Iipupuren sumbul aliman yan. Si iku Allah. Aba pakan bidu Allah sumbul aliman yan. Aba diuntunga. Udi na ba maula. Bamasyo. Nasuki sa puno sa paras. Nasunna. Gulang kukatro Amirul Muminin Umar radiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatin na bitanu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza madda yadayhi fi du'a lam yahuttahuma. Nadinya didatingin pakan igira tidak mindu Rasulullah. Na betul Sulaiman. Nadinya didatingin pakan duduk sumbul aliman yan hatta yamsa bihima wajhahu taman sajin misak usaiman paras. Jadi saging kitab Al-Muqaddimatul Hadrami. So Imam Al-Hadrami na ayat kyo patyan iman to. Nami akan 500 ragun agugupul abut nuragun. Lagi na kita ba sa sambuyang. Nabusin ko kumakukuman. Tingin na sunan ibada salat tingin na sunnah si ko ulit sambuyang. Uli nung kapakasalam, nami apa sa sambuyang. Anto na mga sunat dun, nanti na katya. Yung dabul dikru wa du'a, ayat tina sunat rin na suparakala, mga dikr, wa du'a, nagusukan du'a. Al-ma'thur, akibat salat, kukuri nung sambuyang. Wa yusirru bihil munfaridu wal ma'mun. Pagkasulinan, sa kanyan, tarambisa, nagusukan na imam yan. Illa al-imam, inun tabusuk imam, al-murida ta'lim al-hadirin aasigan ni imam na itong dunia si kuya na makalinan pa mga ma'mum fayajharu bihi ila ay yata'allamu napagkatalog din sa parakala uli na kandua ka gitu ni kipupenunjuk din si kuya naginan apitro Ibn Abbas naglebek nanan kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amasi simakan ating Ibn Abbas radhiyallahu anhu as-sahabi wa yundamu fihi nasunat rubna tigin wa fi kulli du'ain aw sikulawan ukan dua raf'ul yadaini sukipurun kumbul alima wa mashul wajhi bihima nagu isepussu ayamana dua lima saging kaya paras ko ure do kapakapasan sunat ko ure na mo oy yesu ay manakapit ko Imam Shafi'i nada abun subyangka sikot telu amadhab abatilan aginan nabida da asa kataw kiram da bum bitu lagi na makruh ginan na digepakai da bagina mitu oy na ayam anak nagi na ayam udi ka pendua nagi utang basa udah problema tadi kenapa ka makagat Thailand
Huwag. Na ay ukit akan dua mga bangsa kan mga pagalian Islam na ukit tanong ko kato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni uqaffikum. Basta tigo Rasulullah pamangalikan si Allah. Napangalikan si Allah sa matatampar sa mga tiyan o mga limaniyo. Wala tas'aluhu ubakan pamangali si Allah biduhurihima sa mga matatampar na sa mga limaniyo. Kaginan ikapakai akap pamangali. Inuntamu suka pamangali sauran. Kasuka pamang ni sauran na ayam-ayam sa hadis o sahih Muslim na ayat tatampar na gil kutalikun alima. Suka pamang ni sauran. Na suka pamang sa kailangan si ito mga kailangan si dunia na ayat na gil tatampar na. Ay wa khilaf, ay wa kay sumpakan sila ipuro o di puro. Na udin kay puro na kepakay. O ginubang kalagwa. Gi, udin kay puro. Na ipuro ka, nagi. Ay pituro mga imam. Akam bilang ataw, akam pamang ni si Allah na suki purong kumpulan. Huwag. Ayak na pintulo mga imam na idastad del amr, hinatan ko makakot kailangan ka. Na ayaw na puro ka naging ko talimang ka lang lang. Pintulo o sahabi Ibn Abbas radiyallahu anhu. So gina mga pang-Muslim. Ayak po pinanggilan tanong. Mampansin ko ay na khutbah. Uriano ka pa kapanguto mo imam na penuso imam. Uway ay po puro sulima. Kapa kaya ipuro, kapa kaya di ipuro. Uway, daabon ayaw mga na marata na haram. Mapapakasuki puro. Kami yang gula mismo ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kunya ni kapang tuba nam yang minggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ni Qur'an aliman. Na sabab sa ay nakakapatagi mo Tauras, huway na ayaman na bata dugun ayaman na pagkawit. Nagiso kapit ko patay mo. Piya magdata siya. Huway. Eh di kapakay agil ko to ayaman na bangkap tengkara sa pagaring kabidat atau kuraraka. Kakana baginan isubuan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kas Rasulullah nasyubu ayat itu Allah sa Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dati wallah kaya subuh ka ayun tabu na limusik mga pagtaw. Na Rasulullah na kada ayat kaya subuh ko Rasulullah na banya pumakara ka sa mga tao. Sa bida kaya kaya subuh ko Rasulullah na pakasundan sa mga tao. Mialo sa gila kita kung Imam Abu Hanifah, kakasi ko patay imam. Kenapa kita tahu emang karir ini sukupit mga imo. So Imam Abu Hanifah na ayat dia kiapat yang tamaniman tu. Namanya kasang gibulagun. Abu duga tos abu siya pura bisa. Antara pintu sa gingga kita bil. Ada di Rasulullah agin hadis apitur ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wailul lil muta'allina bil ummati. Sangat tingin asik saat tigu Rasulullah apa dek ku mga umat akan gitu sa mga muta'allin. Sangat tingin si ku mga muta'allin. Sangat asik si ku mga muta'allin apa dek ku umat akan. Qil ya Rasulullah wa mal muta'allun. Ya Rasulullah anta putus sa muta'allun. Qal na ini sembah ku Rasulullah. Alladhina yaquluna fulan fil jannah wa fulan fil nar. Ayat tingin apa betul sa muta'allun asangat asik sayang. Na mga tao abdeng kanya ni Rasulullah asigi daw na bidah neraka nasigi daw na ayaw tunda surga. Bidah neraka surga. Gina natin ni mga tao na gina natin ay mana sangat akasiksa o kapataling mana sa mga kiyamat. Antara pitu Rasulullah da'uhum bigakrin at ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yakuna Allah taman sama bari aswallah ikumo kumakiran dulu na nila ko kapakatali ko sa na kaya magwantro ito biya sulo. Dito na ay man kapit na. Kana ba nang kapit patay ko? Amay dito mun ay man na pagpakakapiran sa man sa nako. So mga pagaling Islam initali mo sa gumas sa mapiya. Sa pagkasunod sa madaklataw sa kana ba initali mo sa gumas ng Islam kapo makanan kan sumo. Oh. Ay man lagi na mga furu simpak agama. Nasusimpak na apya man meron sulang nusapak na asal ka di mapatas sa kondisyon yan na din mo ito maging utang kayo. Huwag na ipupinanggilan na ay mapata agyung kutuan kondisyon tun agyung kutuan kayo ka palian itong gesay agyung kutuan ay manak na ayaw manak kayo. Pag kita talo sa ema ay mati agyung kutuan ay manak